volta atelo ina buat tak ia ele sua famanu malo Yesu Keriso ia o tatou mo ai foi le nei fiaf lu mo ngani malu pe awole ea ala tei nei tatou se talo ia amatai lea o le tatou fa'asoa i le nei fiaf ia lava oe mamanu lava oe sili ese lava oe Iova o au tele nganga pa ia i lau teitinga mai ai le tai au se o mai nei fiafi le ali o ia na le se noa o Iova sa ia te matou ia se no matou tele mo mai nei fiafi atau no ina i foi le matou por kalame le ali tau lo malo ia e moli ai lava ma patipatia lo walofa ma lo lei la masauni le atua e fasoa i la wafionga le o nanga Global Kingdom TV channel i lana por kalame o lao ai el tupu ma la aua nganga pa ia i lau whaaunga au le whanongolongo lau whanau tama avea lava lau upo e toi whango e toi whaamanata i te i mātou au mātou o langa whaonga ina mo oe malo asa mātou tā penanga whaaleanganga mo oe a walata lo toi fia mai anga le lei mai lau kio le por kalame ma walunga saugi inga yo a marimana lau upu le nei e fia o maula mātou whaatau waa ai a to ia pi ingona o Yesu amene ia ia le tu le nei e fiafi ia wan ia le usa soalo e fatulima ia tu sai ma le tatou wa au fa ponga fiafi fa le bole lava soalo ia le tua fa feiloi ma fa talo fatu ma base lua ia ma sunga le tete nei ma le no fa toa ia o le tama matautu o natu i por klama i le nei po o le lao ai le tupu manatu Samoa ia matele toe ta tua le tiria ua ia mafaloina le afaloloa o ia mau malu masan ia i Samoa mate tautala lava ma le fai ia ina nei lape asa mafaamatalanga faina tale vatapu ua mai a fo na upu pailoa yo malu fale atunu ia mau ia fo i fatala le lei Samoa masan ia tau lava ina mafafelo ia tu ia tu uma lava i le swapo Yesu Keriso le Nasareta i o fie foi sa tatu kale le po tatu matua o e tapu i faiva mangalo fai o le yaso ma malam ia le fo wa na se atu le malam ia ma ia tu fo i le ta sanga le la le nai tu le lo ia ai o mai le po sa i le nei fo i tu o tatu no pe ia i mana vai ma ia o fina ngalo le tu ma ngalo e matau ti ai lo tatu tu le tatu o ia fa feiloi fa talo fatu suma fatonu nei au nanga o le Global Kingdom TV channel sunga ia mai poreta fa fengainga ia mal fletua mle fengalenga ia pilani ta pelo ia tu sunga le una le tua malole a pale malo con fatto toa ia malole on sai fai ngalo no iaso le atu le fengalo ia le tua mo la tua ia pa anga fo masane nei por kalama i so se au nanga ia mai se foi ia o ainga fo lo matu ngal due fatasi o una le tu nai fo tu a mai fo Australia ia o nei mai tali si fo lo tapu ia fai mo matu nai ale fingalo le tua tali si o lo ni tamafa le nganga matu fa le nganga ia mai so nai malo mo lo tu tua ia fa felo ia tu tu le sua fo Yesu Keriso Nasareta la fo le lalo laki o ma ia tu ai le nei o nanga ia mate fa felo ia tu le nei po o le aso mafua ia o ma fa tini fo i le nei ia ma fa tini fo malo Keriso ia le au o nanga i le fionga le tu le nei fo ia pia o le aso mafua e te tono ni sina nei o le aso fitu nei la ia o le aso no aso fitu aso ia o le masino fitu
ia ua tatua mai e tusa mai te ngā rea tua ia wafu le fo te sanga ura tatua mai fo i fate meina fo i fate o ingo nisi o fuafanga ia tatua ia i prea i nei lalo langi le tu mau atali tine ki whanu mō Kristo e lo sa matu whamatalanga ia i tua ia pale mai la ma anga ia tu mo le pau kalama nei po ia whaafela tu lo suma te taula alo se fo tatua e pelo fata mai amen ia lo so i fua le langi papa mo fo ia ilona lofa malona yo amen ia e malulua Wellington so yo o ka o le fiafi ia o lo ia malulu ati le malulu ia di ele ia o lo mawale fa malulu ngale tua ia e fa tau muina i fo ta tu ti fai o ia malulu o le unanga nei Global Kingdom TV channel ila por kalame ia o le la ia tup amen e la tale ban nei ni usila ia te tonu la tale i vai Samoa si foio Australia ia le pe ia le la tale ni o le ono fo ia aua tu level poi America ai di ia le e lava se meo e maua mai e nei au nanga whaatalo whaatufo i tātou sponsors ia e le tau pito la au vi ia le o le tātou tusi koi tau ia o le o i lona mata upu mo mua so alo e se ale mo mai o lau whai tau tusi ia le whai mo mua o le whai sumantas ia o le tā upu atoa lea ia le si o tātou baba ia tu sai malela ai el nei ia fifa mole aso alo ia fo mai el foi tau ia le ia fifa tau sanga po tu po Persia na pa o soi nei e Iova le manatu tu Persia ina ia tau nu wai le fio nga Iova fai mai e Jeremia ona ia tala ina o le upu i lona malo uma mana tu sia i le tusi o whape. Lo whape ona whai atu o resa le tupu o Persia. Ma tu ina mai i atea o Iova le atu o langi o malo uma o le lalolani. O ia foi, o ia poloa i mai i atea o. O ia se fale mona i Jerusalema o lo o Yuta. O ia o ia te o tou ai lona nu uma. Ia te ia lona atua. Ma ia arua e o ia Jerusalema o lo o Yuta. Ma fai le fale o Iova le atua o Israel, o le atua lava o ia, o lo o Jerusalema. O i lato uma foi o e totoe i nuu uma, wa au mawai o ia. Ia fesoa soani ia te ia tangata o i le mea, o ia i a rio, au loa, a taulang o loto i ai mo le pale o le atua, o lo o Jerusalema. Ona tutu o i leo ma taisili o Yuta ma Peniamina, ma le au foi taulanga, ma Salevi, o i lato uma na whaosoina o lato manatu e le atua e o ae fale o Iova o lo o Jerusalema. O i lato uma e vanga vangai i ate i latou, na pesoa soani i ate i latou i mea a rio, auro o loa a toa mamanu, ma o loa ta ua i whao kopo i mea uma ua loto i na batu. Ua poi e le tupo o kuvesa o mea o le fale o Iova, na vea ne pukanesa i Jerusalema, na tu ina tuai i le fale o na tua. Wa au mai fo ia mea e kuvesa ia i le lima o metereta rausi o loa, mana faita wina mai sese sa paula, lea li i sili o Yuta. O le faita o whaile nei o ia mea, o tānoa aulo e tolu se furu, o tānoa a rio e afe, o polo e lua se furu maleiva, o ipu aulo e tolu se furu, o ipu a rio e au pito ane iai, o ipu sili e fase lau ma te furu, o isi mea e afe, o mea uma o a rio, o aulo o a rio, e lima e o afe, ma le fa o se lau, ave ina e sese sa para, o ia mea uma fatasi matangata o le tawhianga, wa ave ina e nai Paperenia, Jerusalema. Nam ne mai le tu sa mal feita wina o la na fionga. Ia foi pea ma tu mau ia te ina inga. Atala fa foi tai tai o le neia au nanga.
nei por kalame la ai tu so ngai fa ngai ngai ya tai ya mai se foi le apostolo ya Mr. Johnson ya ma lo foi le au nei le tua mo na ma lo amen ya fa tai fo nei ya no ya o tu i ma tala ina tu ile tu si ya tamale o e sera asoa ya wa mabai atu ia tu si le no fa inga tu amen ma ua whaatawhea le no i le maua Israelu ia ma le lātou talitonunga ia o se te kaia o le tupu muli o Utah ia o le lātou foi mau ia o wangoto i le masina e te o na amata noso mai a Apiramo amen ia o na whaatawhea lole o le no fit se fulu te leo te tanto mai le tusi ia so alo se o tanto mata tu lava ma ti le lalanga indusi po le fau wina o le tusi a tono e mawai se tanto malama anga le nei fia ia ma tanto fa solo atu ai lola ia e tusa ma le tanto po kalame ile lalanga ina o le tusi po le fau wina o le tusi ia se vai nga o lo vai na iai ia e masani sa mo mai tanto le panua i ngalwenga foi le fa se dei ia por se ving o le fanua o le tua so o le tua o le tu sa e o le tua o le matu ma le sabte o ai pe tua o le sangi pe tua o le tonga bao ia poi foi le ai nga tua o ia pe fa penale e nganga o le ele ta o le seve ingo le tusi ia se tato tilo mata ia i lona lalanga i a ton we fa ngo fia i tato tusi amen e ia le vaenga mua i le langa i no le tusi e ta ua o tala o le tusi e tolu la maenga o le tala o le tusi e sera po ingoa e fa ingoa i na i le tusi amen o le vaenga mua o le winga o le winga o le upu e sera o le winga o le upu e sera ia o le soani tusi o tana mai le tawhianga o le tusi o le toe fuata o le vaenga lona lua e tusi langa i tusi e tusi mau ma le fam tusi na era le la tusi e tasi manenia o le centuri na tusi ai lava la wala ilo la le ai amen so o e serve na tusi ina halu di mane amen al centuri la tolu ia na vai e se ai role tusi e serve manenia lona tolu o le meta o le bai taimi ia na tusi ai le tusi ko ina se vai tau o tusa ma le valu se fulu te usanga amata mai le taimi na tusi ai le tusi a kuresa o le o mai o le polo a inga kuresa le tupu o peresia e o atu i se vai taimi le vanga tau no o ia ne mia o ia e sera i tonu o Yerusalema i lau ele o Yerusalema longa lua lo mai na a tonu na tusia i le bai tau o le tila mo e fa se lau tolu se fulu nga i le fa se lau o le bai tau le a fa mai o i pena tusia i le tusi amen i le mea tau o le o upu e au tu i ai pe ia mafaufonga o le tustala o le upu la e fa au tu malasi i ai mafaufonga o le tustala pe lala i ai le
ia mafaufauga o le tusitala o le upu Ierusalema ma le upu tulafono o le vaega loale o le lalagaina o le tusi le vaega lona lima o le lalagaina ma le fuafuaina o le tusi o le fai upu autū o le tusi e te maua la le fai upu e autū i ai mafaufauga o le tusitala e te maua le mata upu e lua fai upu muamua ma le mata upu e ono fe pasuma le faa e ai le fasi faitau fa o le kou up o went up ia po le fasa mua o le oae ia po o le aluae amen ono vaenga o la ngaina o le tusi o le faamoemoe na tusi ai le tusi so se tusia mai kene se tau le faalinga e iai le faamoemoe e iai le faapongai e le mafanga na tusi ai le tusi amen o le faamoemoe la ma le mafuanga ma le faapongai na tusi ai le tusi mai le faailoa mai o le vaitau po le vaitaimi na toe foʻi ai tagata o Iutaia Peniamina ue na totoe o le tafeaga lena ave i lau eleele o Papolonia a soo ai ina ua taʻitaʻi mai e meatai ma Peresia na pulea le lalolagi ia vaitau amen ia i lalo le taʻitaʻiga a Selupapelu o Esera ma ia meatai ma Peresia ia ma le toe fausiaina o le malumalu Ierusalema lona lua le mafuaaga ma le faapogai na tusia ai le tusi o le faataunuuina o upu o le afioga a le atua e perofeta o Ieremia ma Isaia o le mafuaaga lena tusia mai ai le tusi o le lona fitu o vaega o le lalagaina o le tusi o le savali po o le feʻau o loo tau molimoli mai e le tusi amen le vaega muamua la le feʻau po o le savali o loo tau molimoli mai i le tusi o le laga e Iesu o i ele atua o Isaraelu lo finagalo o tupu o malo faapaupau e faia lona finagalo o ai le tupu e le iloa le atua e faupau ai a o ina langaina i le atua o latou finagalo mo latou loto usitaʻi mataʻitaʻi e le atua le mea finagalo ai le atua e faia e tupu nei o lona finagalo na laga ai le tupu le loto o Nebukanesa e alu e ave ese mai le no e le o Nebukanesa filia i le atua na te toe faafoʻia le no ai o le tupu meatai ma Peresia tupu ia na langaina na tariu po o Kuresa amen na langaina i le atua e la tou te toe faafoʻiga le no amen o le feʻau na lē molimoli mai e le ua foʻi e lē faamavau ona finau o tatou tagata ma le atua e iai ia le taimi o le atua na te lina ai lou finagalo mo tatou loto e faia lona finagalo o le mafuaaga foʻi lea e lē faatauanauina ai le upu a le atua pe te tatalia pe te lē talia auā foʻi o le galuega ia le ʻaufai galuega o le folafola o le faailo a o le atua o lona taimi paganoa e lagaina ai lou finagalo mo lou loto tou loto i le taimi e te talia ina ai o ia e fai malii ma faaola amen lona lua o le savali po o le feʻau lē tau molimoli mai e le tusi e mafai ona faataunuina faamoemoega o le atua soifua e ala i ipu filifilia o ipu ia le faaogāina i le atua o tariu po Kuresa
na fili e le atua. Langa o lana perfecta mai ai a Isaia. Amen. E tō fia e le atua ia kurena ke toe whaafoina lona nuu i le lau le ele. Tūlai mai fōi ia Paulo i whenga inga fōu. Ngai ngoa ia Saulo. Aina tō fia ma whai ngoa ia Paulo. O ia o le ipu filifilia bonu esi. O oe ma o le ipu filifilia le atua. Amen. Nō foi tātou whanau. Nisi toi oso ma tua whawhine. Ia wa whai mai ipu filifilia New Zealand ta alo le. Ia o isi foi wa filifilia. O ipu filifilia e ta alo isi ta mosi o tātou watono. Amen. Wane ngalo ia te oe. Ia ilo tāua mono mau foi tāua. Ia li whapongai na whapenao na tātou. E ola mai ai ma soifua mai ai la langi. Amen. O oe o le ipu filifilia le atua. Wale o mai a ngelu e whaia lona whina ngalo la langi. Ai wa tō fia oe ma filifilia i tātou. O ipu filifilia po ia malona malo. Amen. E li teime lau rua i lau ipu. E fo li teime tae ai a mai. Ai le ia se a ao e mawhaia na toi whaale ipu wala rua. E pāla la sia tātou ipu iona ao. A ao o le atua soifua. O ia e mawhaia ona toi whaale leia tātou ipu. Ina ia atoa mo ia malona malo. Amen. Mafuanga na la tulia i le atua i le mia i o le whare o le whaipu o mea. Se i mata. A o ngā ioi i whaipu o mea i le whainga o lana i. Ma pena foi la le atua. Le atale na le vai le atua i a Israel. Le mata al perfecta. E le teime le alua i luma, e alua i le atua. E foi to. Pe foi ai tua i lau langi le luma. Amen. Ai tua i ku filifilia. Amen. A wha pe wala ua o ia ana te toi fofo. A tae o ia lama ma whai ona ia whaia ia ato toa. Amen. Ngalo na batusa male lalanga ina o le tusi. O le oto tonga. Ia po le lalanga ina o le tusi. O le mata upu mo e o le mata upu e wha. O le toe foi o urua i tangata o le tawhianga na toe la le taita inga seru pakelu. Ma mai lea, pea ma le onos furfitu o i onos furtolu tausanga. O le ba o le mata upu e ono o le mata upu e fitu. Amen. A le mata upu le fitu e o le mata upu e se furu. O le toi foi lona lua o tangata o le tawhianga. E ala le taita inga a e sera. E ana la le tusi le la mata. O le vaenga lo vai tusa o le nalana o le tusi. O le whau wina o le tusi. Pa mua i le tusia e sera. Wa tātou va ia tua ia seru pa pelu. Na ia toe whaafo i siaina o tangata na totoe o le tawhianga. E tusa lea pea ma le limas furuwafu tangata i utaia. Pātasi ai maipu pa ia. Mo le malu. Malona toe fausiaina o le malu i Yerusalema. O le vaenga mua leo le tawhianga whaafoina. Lua, o le toe whaafo i siaina mai o le tangata o e na totoe o le tawhianga. E ala i le taita inga e sera. O ia o le whailau tusi, whaafai tāulanga, o ia foi o le whaia onga o le ngangana e peru. O le lua leo vaenga o i la tau le whaafoina o le tawhianga.
e tusa ma le lua afe tangata iuteia. Ma tasi e fo i manisi ipu pa ia o le manu manu. O ipu neina ade ese Nebukanesa, ina ua o Nebukanesa i o ia fo i lea na pa leanga ina le manu manu. Fa mai le tala, ngā matua sei tulou, ngā matua sai a fo i le vange le lei e tangata Papelania le aulo le manu manu, langa o le manu manu whau le aulo. Amen. O le ala ina ngalo ua tale taimi o le atua ua toi whafoi. Paftai na alu wa le tupo kutai o i Papelania i le mea na te wai ia ipu aulo le manu manu. Pa ia o le manu manu. O ipu rio le manu manu. Ma toi whafoi mai. Ina ua toi fo i lale no. Ia lana mua o selu Papelu. A isi ia na wha o mātu le taimi o e sera. O le vaenga la non se folu. E tusai ma le tātou tilo ma mata i le lalangaina o le tusi nei a e sera. O le vaenga a le tusi i a Yesu Keriso. So se tusi nel whenga inga tuai ma le whenga inga fou. E ia le ata mai o Yesu Keriso i lea tusi ma lea tusi. Le anga oia o le tusi tala o le tusi. Amen. O le vaenga la o Keriso i tutonu o le tusi a e sera. O Keriso o lo tātou kōbana. A le ata lea o selu Papelu oia o le kōbana. Lua o Keriso o lo tātou whaitaulanga. O le ata lea o e sera i le tusi. Amen. Yanga o ia o le tātou osi taulanga po le whaitaulanga. O ia fo i o le taulanga. Tā penaina le taulanga. Mo oe mai tātou uma. A wā ngasala tangata umalawa. Ma ua leo o ai lewe inga i le atua. Amen. O le tātou wawa i atu lea so alo e tusi. Lalanga malona vai ina. A fo i o lo tau mori mai. Ia, e mawai se tātou malama anga. E tusa ma le tamale nei o e sera. O le winga o le upu e sera o le sosoani. O mai le polo a inga Yesu i ona so. A ua nei tu ua e o tau Jerusalem. E o tau maua e mana mai ante ia. O le anganga pa ia. O ia o lo o tau soso. O ia o la tātou soso. Toni ante o e sosoani ante maua. A ta sa bali ai. E tusa mo tanto wolanga whaongaina. Mo ia malona ma. Amen. Ina ua whata whea le ainga o yuta i Papelania soa. E tolu vaina vaenga na vai ina ile aveina i Papelania po o Nebukanesa. O le tila mo e ono o ono. Na aile vaenga mua. A o tupu maile o Joakima. O ia lea sa tupu yuta i le vai taulia. O le tila mola e ono o ono. Na sa waine Nebukanesa. Ma ave wha tangata o taua. Vaenga mua o tangata iutaia. O le tila mo e lima iva. A o avea Joakina. Ma tupu o yuta. Na o mai ai foi Nebukanesa manisi o lana vaenga. Ma ave wha tangata o taua. Isi tangata o tangata iutaia. O le lona tolu, o le tila mo e lima valuono. O avea skaia matua iuta. O le tupu muli lea o iuta. Amen. O le avenga muli lea. Na wha umatia ai ma wha tafuna ina i Jerusalema ma le manu.
ma ave ai loa se te kaia, e ave la se te kaia, ua tā waso se te kaia. Amen. Na ave ai o i Nebukanesa i Papolenia. Ngoto loa ma le masina, o misa loa ma le nu. Amen. Aina, ai ina ua toe fo'i le tāwha, e tonu fo'i vaenga, na whaapoisia ai le tāwheanga. O le tila mo e 5 tonu ono, ina ua tā le taimia le atua, na tofi ai selu papelu, na te taʻitaʻina le vaenga muamua. O le tila mo e wha 5 fitu, na taʻitaʻina ai e sera le vaenga lona lua. Ma taulia 5 afe le taʻua mai na ave na taʻitaʻi e selu papelu le toe whaafoina. E ama le 2 afe i latou na o fantasi ma e sera. A le tila mo e whaono na taʻitaʻina ai e Nehemia. O le vaenga muli leo Iuteia na toe whaafo'i i Yerusalema. A o whaapena atu ia o pule mai e me taima Peresia ne malo i ia mai tau. A perfecta sa toi fo'i le tāwheanga. Amen. O perfecta la iti. E iai le perfecta o Hakai. O Sakaria. Ma Malaki. So perfecta la nei. Sa o fantasi ma selu papelu. O e sera ma Nehemia. E oia e toi fausia le manu. Toi fausia pa Yerusalema. E tusai ma le perfetanga na ave ia Yeremia ma Isaia. Ai mata lai oile Yeremia e lufulu 5 fa e pasuma tasi se o fa e pasuma. Pai fa tawina walo fa mole la Yeremia ngai e lufulu 5 fa u pe dos e spulma tasi ma spulma le lua. Le la tanto atto le tanto tu spaitar mai. Amen. E avea le nei lau ele uma ma mea ngao, ma mea whaatawhinoina, ai au na ia nuu i le tupo Paperonia i tausanga e fitu na furu. A whaatoa toina tausanga e fitu na furu, ona o tau ia tua i lea i le tupo Paperonia, ma le na nuu, o lo feta lai mai i oha, ona o ala tua ma sala. E la kare tei, o te whea ma mea e whaatawhinaina e whaatawhinaina. Ai mata lai, te a whai o lai, mata tusi lea Yeremia le na whai tawina atu le sunga leli awa. Lufu 5 whai o pasfuru sultasi ma sunga lua. Ai mata lai le korom, ngai ai mo me o tusi sii. Lai, e whai mai ai, na a mata, usana a mata le avenga o le tāwheanga, i Paperonia. No, ti la mata. So mai ai lalo, a mi ono, ai naiu, i le 5 tonu ono. Nai tango le to ese, e mawai le fit skulu te usanga. E lao na iai le, e au ngā fo i nai, tusi ia si au tafa makorom, te mata iai langa i le tuina fua i le tusi e toi ina na liwina le tusi soa. Iai tau sanga, tau mai iai fo i tusi e soani i lau sa i linga. E te mata atu e nganga a mata i le ono o ono. E toi fai mai naiu i le 5 tonu. Leila ona tala mai ai le tātou tusi pai tau. E pei ona iai le nei a fiafi. Atoa. Amen. Ia leli. O lea ua tā le taimi o le atua. Amen.
tale taimi o le atua ina ua filifilia i le atua ia po ua o fo i le taimi i mai ai ia le malo papelonia latou te vaia le lalolagi pe pulea le lalolagi ia vaitau ua uma le pulega ai kupito ua uma fo'i le pulega a Suria lea na la pea tuaiga sifulu na taulia o ai kupito lea sa pulele e le taimi o a o nofo polonga le no o ia i latou o ai kupito sa pulea le lalolagi ia vaitau uma leo ai kupito ua uma le taimi o ai kupito ia le fatusa iai e kupito so mai lea ma Asuria la lea na latou avea le tuaiga sefulu a le la ua tā le taimi o le atua uma le tupu a Asuria ma taulia fo'i ai i le tupu fo'i lea kamo neko e po teko le galu e soasoani a aso i le taimi ua amata ona tula i mai nesa amen tatou ma'ai la i le ato le tupua soa o ne puka nesa lea na fa'ai le unu o le tupua le ao le tupua lea na matamata ai le puka nesa i lana fa'a le po ai le mafai ona ia malamalama i ai fa'amatalaina e tanielu na malamalama ai le tupu amen o le tupu la le taimi lea o ne puka nesa le tupu o le malo na tula i mai vaitau lea o Papelonia amen ai fatusa lona malosi e pei o fatusa fo'i i le manu vaefā po le tupu o le manu vaefā o le vao amen o le leona o le taimi la lea na mafuai ona o mai ave fa'atagata o taua le tuaiga le lua uta pemina a lea la ua uma le fetusa ua uma le taimi o Nepukanesa e tusa ma le tupua lena matamata ia ai soso'o mai lona lua o le me taima Peresia amen o lo'o talanoa i le malosi o le siliva po le aulo o i po le avio e fa'atusa la le malo lea i le manu o le ai matamata la o le taimi ua tā le taimi o le siliva o le talanoa le siliva i le fa'amasinoga lea la ua tā le taimi o le fa'amasinoga a le atua o le ato e fa'afo'i lona nu'u i lona lau ele'ele e pei ona perfeta mai ai ia Isaia ma Jeremia o le tupu na fa'ataulina lona finagalo amen o tāriu po kuesa le lapa mai fai upu muamua o le tausaga muamua o le nofoa'iga kuresa le tupu o Peresia tatou matamata le vaitau nei ia o Iran o lo talanoa ia Peresia i le vaitau lenei tatou ia pei sau fa'asoaso ia a'o fifolaina atu le fala i tusa ai ma le tatou na o ai le tupu lenei e fiafi Maria leu nei ainga ia tona i tamata nei kusienseva ele to le foi la sesi o tal e wale wale manino le dilo fa ma fo ia o a fo ma tatu le mana io for sana suma fino o le te leo na mana ia wale mata tu na me pene ia le peone sa no il fatati amor o le la ina le tusi o to ma ila ia pe e mana ia ila u sa no nga por fa ma ia o le ia tai ta tia mata oto mai la nga tusi e form up mai ia Yesu e form up mai i le tula fono e form up mai famasinoma le la manino mana ia la famanga la sunga fa o le manino le falung e tel ton fo e telinga se falung fo fa fo nga sa mo le tulu
I tula mai pe na ia fa ro pe la u samanga fa ma la sunga fe a ngole mana ia ta por sanga fa ma ta tus ia le ia la wa umale tula mai ele matau tia fo le tupo Papilania o Nebuchadnezzar o le aulo se me tau matate ia le o le leona foi se atangi le leona o ai se o le ale fefe amen ai na wata le taimi o le atua amen o le bala o le taimi lea o le ua fitu se fulu pusanga talu ona uma langa na ave ese i le tila moe ono o ono o le moe 5 tolu ono lea na toi whaafo ia i lole te awhianga e tusa ma le perofitanga Yeremia amen ai mata lai le whaai wina o le nofua i ngā tupu lea ma ta upo tolu ono amen mai upu lea lufu e luas fulu ma le tas ina ia tau le awhionga Iova na whai mai e Yeremia o ina fa ato ina ele lau ele ona sapati tu se fa se fulu male tu se fa fulu iva amen e tu se fitu ya o wai fa iva sapati fa telele ya le fa iva sapati tu se fa iva sapati le sapati lona 5 fulu ya sapati le atoa ya le lawa atoa le foia ia vai sapati amen pa mai lea ua fa atoaina o tausanga e fitu ngā fulu pa mai fa upu le lufululua o le tausanga mua o kuresa o le tupu Persia na whaaoso ina ia Iova le manatu o kesa Persia ia tau nuu le awhionga Iova na whai mai e Yeremia o na ia tala ina lea o le upo i lona malo uma mana tusia i le tusi o whape atu e ta tala mai fo'i ia le tusi le whai mua le tusi e Sera i whai toi tusi mai ai upo ia e tei ona whai ui ai tusu singa le no whatu amen mai foi o le tausanga mua o le kuresa le tupo Persia tausanga mua alea pa mai o le tila moe 5 tolu ono o lona winga e fika mai lona winga pe ono sfuru iwa tausanga o lai o ale no o ya Nebuchadnezzar ale tausanga mua la inga kuresa o le tila moe 5 tonu ai langa loa le atua le loto o kuresa amen fa mai na whaoso ina ia Iova le manatu o kuresa le tupo Persia ai monita i news le vai tai mili nei tanto ia ngana mai ale pale mio o le kamo Benjamin pale mio Israel o Iran o le nuu ai mua le nuu sa lato fai mea fantasia na mua o la mana tua ele pale mia la fionga le tua langa o kuresa o le tupo Persia o Iran i le teimile nei sa whatau uina fina ngalo o le tua e toi whaafoi lana whanau le nuu la lea le nuu la lea pale mia ai ia me tamalo Benjamin o
onga aunga tama le na fa fo e ko resal tu po Persia iona lau ele le o ma le taimi le nei nga ye isi vai tau mai si foi manat ese ya Israel mai ye tus pa ia ese Israel la ye le taimi le na nei taimi le nei ye o Israel wa le la to tama o Abraham isa ako Yakob o le tama foi le na la wali ilai o ele ese sola to tama o Yehova le atua o la to atua o le atua le no le wa ambe le wa ta pena malanga ina e Yehova au le o resa fa fo ile no va ye uia ina fa pau la to te le lo le tua ese fo ye tua la to ta anga tau le taimi le tua enge pa tau wina lo tau le ale ele ai so roto mo so ba foi manatu e fai ai o le tanto io ya yes sir a tale taimi wa base lana taimi wa uma lo wa ba no ata to te ola ile nei la la wa uma langa lo ya te ia le dei unga lo soifua mali unga o ma wa fo yola ele aya se lo te fa pia fatal ma wa le pa fatali le tala Isaia ina wa sau fa ma bai tamo esikia se siale le taimi o le tanto tua oi ma penala o le wa ma e ale tu la elanga malo ia bai ku la ia tua le rosa alu fata ma ia le haleluya le la walanga ina ai ele atua le manatu ko resa doi fa fo amen na fai wa musuina lo wanganga ele atua soifu o le taimi tauana awa ole fas fai tau le fa autu ele tus o fa autu fa puina ia luae ia oae go up or went up o le taimi wa te tau na tanto oa sa moa o lo whaatawhea lo soifua mo se mātou fo iola i le lalolangi le lei tātou ke iai. O lo whaatawhea i oe whaatawhea i mātou. Nanga i leo so tātou no foanga mo so tātou moni le nei a le ata tonu wā lea. Amen. E iei le taimi a le atua e tā aila na taimi i lo soifua mo mātou wola. Wa hae nau tāwheanga, hae le mātou tāwheanga. Langa tātou te toi foia i le atua ia oe whaia i tātou. Lea wa tā le taimi, wa langa ina le loto o kuresa. Nā te ina lo na malo. E whapena uma le polo kalame ma le system ma le atua i lo soifua mo le tātou wola. E iai le taimi e tāila na taimi e whaafo iai tā ua. Mai le no le nei e leo se tātou no. Persia le nei e leo se tātou Persia. Ai toi whaafo i tātou Jerusalema. Nefa mai iai paulo o le Jerusalema whaalela. Tātou te leo Jerusalema na o so alo ma sunga whawhengai ngai a kuresa. O le le toi o Jerusalema. A ta uala ale maua se tava no tate o Jerusalema whaalalangi nei. Ta pena tate o Jerusalema whaalalangi. Pe te na o iai. Pe e te le ma na o iai.
ai ata le taimia le atua ua ave ese mahae lau tawhianga ma le maua tawhianga. Tātou te oa. Amen. Ha o le whanonoanga te whianga. Ha o tā o tātou e fo i tātou. O e mauti noa le Jerusalem i tia. Amen. Nanga whamai e tala tuspa ia. E toa tele o e momoe le fuefu la tau te ala mai. E a e mai ei le tāwhianga. Amen. O lea. O le ola e whaavavau. O isi i le inosia whalo maina e whaavavau. E a e tāwhianga mau oa. O le o ngā tutonu i le afi. Ai a fo tāwhianga la salo. O lai nofo le whata o apero apu. O fea fia e ai lau tāwhianga Samoa. E te fia e lau tāwhianga e nofo le whata o apero apu. Te fia e ifo lau tāwhianga ka te tutu le o ngā tutonu o le afi. O tangi mai ai le mauoa. Ta mo te le fia tu stongo le afi. Asoa, fia e mata fianga, mai e mata fianga. Ono o lea ua mauti noa. Amen. Matea e ifo i le ola e whaama. Matea e i le ola e whaama. Ia. Mamaia. Nai o le tala ale tupu. Amen. E pensa wa popo soal. Ia le mana i teleri. Ka le wa. Ka o le fatu le tau pule. Winga male. Ia ile. La oranga o le ni fia. Ia le la fa ta fia fa ta to. Ni ta fia ma ile no male. Tale le ta tu tu de la. Ia ai o le fa ai le volta fia ma ia. Au le ta tu te. Ia o le sa ia iti. Ia mai au ngā fōi whakawhi o tātou tūnanga tūnga. Ina ale inu o lea tūwala na whakawhi. Inu uia. Ia ile mea lai mana o ile. I whakawhi o tātou wa ea tūnga mea. E pio ne sau naula. O le mana o ngō le. I tātou wa ea tū. I eise mea le tātou pia tūnga tātou. A tātou le ea tūma se mea. E watu kumo le tū. O le ase mea tātou tātou le tū. O le ame o tonga oe. E to iyo. Lama ona feeling alo ile tu tatu wa e manu malofa pena ai tatu wa e tu fa ina ia ole mela tu langa la to na sa noila ala mai ile fa moina male inu sia fa no tatele fia e na e mala tat ai tate fia e ile ko ile la pena ala mai ile ola fa oka ia le Amen. Ia fa tai mo le fa so ta ole le e mana ia ole tala mai ele tupu. Pa mai ole whaoso ina ia ioba le manatu ko resa le tupu Persia. Ina ia whaataunu ina ia fionga ioba na whai mai i Jeremia. Na ia tala ina lea ole upu ilona malo uma. Manatu sia le tusi u whaapea. Ese le mana ia o stangata. Na te whaataunu ina le fina ngalo le atua. Amen. Wa be I mai oile nei a fia. Ma ai ale la ai le tupu le ia e no fo ai. Hallelujah. E ia le fina ngalo le atua. Na bala awina ai lo soifua mo le maola. Pa mata o tātou whaatau nguina no na fina ngā. Po whai o tātou loto. Na mai le maloia a tamu ma eba. La tele I whaatau nuina le malo, le fina ngalo o le atua. Ai na whai au la loto. A fo ile na la talia ina ai le malo le ti apolo la te whai malo ai. Ai ti a ile fina ngalo le atua ma le malo le atua. Le mafo anga le whaasil, po fele malo le te whaatau nuina ai le fina ngalo le tupu le malo. O le malo le atua, o le malo le o santani. Amen.
Ngai yo ya atamu ma eva la te whātau muina le whina ngalo pule sa tan. Ai tu la fua i le whina ngalo le tu pule malo le tua. Ma fua anga lea. O le tā toi tā pena i le atua. Peo na whai mai ai le kene se tonu whai pasuma lima. Toi tā pena i e nā. Fesi nā te wha. Whai ele wha o la tanga. Ina ia toi wha fo i ale li lea. Amen. Ile mano le atua. O le fina ngalo o le atua ia kuresa. Amen. Ai le whaia lai le whaatau muina e ātama e. Ai whaatai ia Yesu Keriso o le ātamu murimuri. Na ia whaia ma whaatau muina fina ngalo i le lalolanga. Ina ia ola oe, ola i mao. Ngalo na kuresa. Ina ia whaola ina le nuu. Toi whaafokuina, toi whaafo i le nuu o ilona lau ele. Olona whaasino manga, olona tofi, olona malo, papena uma oema. O le fina ngalo o le atua, ia toi whaafo, iato i tā ua ilona malo, nanga o le tā tofi, o le tā whaasino manga, na to tofi mawala awina ai i tā tau e le atua. O le ola e whaangama. Ele i whaia le afi mo i tā tau po le tangata soifua. O le afia na tā pena mo Satani mana au. Amen. A o lau filifilinga ma le tātou filifilinga. Aleluia. E whai ai lau filifilinga. O whele tupo le malo. E te ina. Aleluia. Whamailea. O lo ia mai. Whapeo na whai ato kuresa le tupo Persia. Ua tuu ina mai ia tia ua iova le atua o le langi. Vai malama le sa. Ua tuu ia iova le atua o le langi o malo oma o le lalolangi. Vai ese le mana ia ina ua iloa e kuresa. Ua tuu ina mai e le atua o le langi le pule ia tia na te pulea ai o langa. Amen. Ana ia la ngona le si ufofonga o le atua toi whafo i lonu. Amen. O ia foi ua ia polo i mai ia te. Ai vai. Ia o whaia se whale mol sa lema. Lua o loo diuta. Ka mena whai upotolo. Oai ea o ia te au. Leo whentana mai le atua ia Nebuchadnezzar. Ua lau i loa le tamalo alanga leo tofia i le atua la kia laula. E toi pola i mai le atua ia i le tupu leo kuresa. Whaftai le tupu lona talia ina o le polo inga le atua. Mai lea. Ia lona o ai ea o ia te o tou ai lona nu uma. Ia te ia lona atua. Ma ia aluae o ia Yerusalema o loo Yuta. Ma fai le fale o yo atua o Israelu. O le atua lama o ia o loo Yerusalema. Abe lo leo le fe au i le nuu. Mai tau mai. Ua fetu se fulu tau sanga o whaata whea le nuu. Amen. Yo tele lopo le mea o mana tau natu le nuu e toi foi. Po ua mana ia foi le. O e vai o. Ai ina ua langa ina le fina ngalo le tu. Ko la ua pasanga mai le tu. Se ilanga ina ngalo maloto tangata o ai e tatau ona tula i mai. E whaia le whale o Yehova i o Jerusalem. O le ta mua. E pei o le ta penanga o le o mai o le poloa inga i a kuresa. Ai whato a mata le whai ngā malanga le toi foi, i le mata upo e lua.
Ai mata le tusiinga I tafta for Isaia fa fe upelu for balu Isaia fa lima fe mua mar fe uposuto ngai fa tau ina ile tala no mai ai kuresa pai mai lea o ila to mafoyo to inu uma wa wai o ia fe soani ia te ia tangata oi le mea wa mawai o ia I a rio ma aulo ma oloa ma manu a toa ma taulanga o loto ina ia fai mo le fale o le atua o lo Yerusalema o le nu ma angele a rio ma le aulo o ma taua amen le winga fo na tau tala ato sunga le li awa e te tau na ese me te toi fo I moe. Aleluia. Wa o le mafu anga le al fam sinonga lona lua. O le tanto tutu I luma o Yesu Keriso. Amen. Ma fa pale ina I ta ua I le pale. E mawai le pale o le ola, pale o le oli, pale pupula, pale le pala, pale o le ola. Nga wenga sa fai le te fo I atu mo oe. Ele o ngā wenga ina ne meta setas. Tātou te talia mo Yesu Keriso e fai mali I mawhaole. O le tātou au wala le I ola e whaamabal. A o a tātou ngā wenga e muli mai I ante I tātou. Papei ala o na ave ne pukanes e ave selu walela a ia o loa o maataua e mamanu e ave o Yerusalema awale manu amen tamanino fo leo oe amen le tanto te iai inu ese o lo fata fe ai oe o le ala me alofa o le ala taleni o fa nga inai oe ele atua mo ia malona malo amen. Se foi totomo tanto ainda, totomo tanto ekalesia, totomo tanto no ma fai nga malo. O lau me alofa mai leli, o lau taleni mai leli. A ia lelei ma atoa le fa tau nuina o lau me alofa ma lau taleni mai ate ia. A wasi inoina la oi lau taleni ma lau me alofa. Nanga leo fa me alofa mai le tua I ante oe. Pai me alofa mai ante I maua. Pa nga ina ta taulea e tusa malona finanga. Ia faya foi e tusa maleanganga sao. Maleanganga ama. Mouti e fai ai leanga wenga maleanga. Amen. Lenga tau na tanto foi. Wa alesa tanto nga wenga. Na maua lole o le tāpale. E le pupula le tāpale soa. E maua le tāpale. Langa o tā whaolaina. Wa tā talia Yesu Keriso. A ngā wenga. E lafo atu la i afi. So le ngā le asu soa. Ai le mua le asu. A fo atu la ngā wenga le afi. Langa le tala le a paulo I a kolnito. Ai punga mai fafu. O le makua I ila le aulo. O ia weta. I ia le ali. Ka pipi I lo le ilopa. Ma fuanga le mai e fe pungale. E pupula atu le sipale. I le sipale. Ai ata ola ma pale le pupula. Usai plain vo I le soa. O la pupula solo le pale o soa. Alau ke punoa o malo pale le pupula. Makua pleina. Nanga e te tau na tau pe ia na ole no. Amen. O male a rio. O male ulo. Aleluia. Pensa so ani so ani. Mana fa o perta. Tau puni te pira. Amen. Pamaila le tato ole fe upo lima. Ona tutu leo matai sile o yutam Penyamina mal au faita langam saldi. O ila to uma na fa'ao soina o la to manatu ele atua e oai.
Wa ke I o angele su e mai le manta upo e fa o fa ling. O te I o ane fa mai soli. Sa wia. O le o wae. O le o wae. Ia tātou te wha tali le tei mea ili ei me pū wha pia mai. O maia. Wa mai o na liua lea o I tātou ma ave I na hae. Le ata lea ia tā pena mai. O le wae o le no o Yerusalema. Ale tei mea lea tua au mai o e mo uma le tei mea o tā ua I nu ese. O le lalo langi le nei o lo iei Perusia. O le taimi tātou te. Tātou te o I whia. Te o lai. Amen. A le fasili ai le au so wa le fa mai ia Yesu le latu tala noa. E mo moe le to o lua. E ande ha eles. Ai fa mofoles. Amen. E olo seito fine to o lua. E ande eles. Ia ai no foles, e siri lo le lauso. Yesu, o fea lai o, ie la wani le o ai. Amen. Te o, ie. O la wani le no nofo, whaftai le mamatou te mama I atu. Ai anu nofo. A le a wani la le o ai. Mana, vai le sa wali. Ese ale fesiri, ese le tani. Amen. Le fa pe mai ai. E o fanga ia. Manu feli le nei ia. Le a eto. Ai sau le tal. Amen. O lo tala noa le o fanga o tama I manu ile mea lai a eto. Po le a eto le mea o lo iai tino da. Amen. Tino o le tangata o lo tala noa I le tino Yesu. Ai o iai tamai a eto ne. E o whanga iai a eto. O le ata o le mafutanga I le ola e whanga whanga. Le lewa mai ai I. Wa mai lea whai upule ai e ono. O I lato ume vanga ngai ai lato. Mafsosoani I a te lato. Le whai toi ka umai I a rio. Ma aulo. O loa a tō mamanu, o loa tā ua e whaopopo I mea uma, ua loto ina amatu. Amen. Wa mai lau tā penanga pe abala au mai tā tuti. Amen. Wa sa niuninga te bala au mai lo watua tātou te oai. Mai leo langa le lei tātou te iai. Tātou te oai leo lai whaamamana. O umalo teimi o umare tātou teimi. A tā pena oe tā pena fo I tā maua. Langa ye me lo tā manoa. Teimi umai lo tātou soitua I nei o langa. Pa mai leo whai upu le whitua ngai whai upu sumantas. O mai a whai e le tupu a kurisa o mea o le whale o Iopa. Na adene pukanesa I Yerusalema. Ma tuina atu I le whale o Iopa. Mea umalenga ane este ne pukanesa mai o le manu o Solomona. O ipu aulo ole atali por grandson ne kanesa lenga Bretsala ai no Daniel vai le ula alu au mai por manu fai ai la mapati ia se ia le tua val papa tua aso ka po ia le ba ai lole faalinga nga ba ia po le lima kusi o ba se o kusi mai ai le go ma masangia la no fo inga le ave seina oi ya ai le ba ave selo inga ua
Rai Martamale, o Kule Salanga, Pato Ilaloina, le grandson Leo Nebuchadnezzar. Pato Ilaloina i Papolonia. Ina ia, Pato Nuina, Finangalo. Oi pula ia na Alku Resa Oma ave ese mai Papolonia. Mai vai nga ave i putu ia mela ia tuo la wolinge. Amen. Ai ngā anu ta maloa ma ave ese mai o inga ia toi whaafoi mea lea tua i lea tua. Kei lo oi o reu ipu filifilia lea tua. O oi o le mea tō tino, o oi o le mea tō tino lea tua. A whai wa umo le tātou wosi ngā whiangainga mai ia. Whiangainga oi o le tangata o le whiangainga. E te tauala anda toi fo'i le tangata i le whiangainga. I le ana le whiangainga. Pei lao na wā mai atu i o ipu pa ia mō le mana mana. O le ipu, o lo tali le ipu filifilia. Na tō fia ma bala wina ai oe le atua e whai alo na whina ngalo i larulangi nei tātou ti. Au whape i mai lawi. Ma ua fo'i. O whao ngā e tusa ma le whina ngalo o le atua. Na fili ai la wipu ma mai. E whaia lo na whina ngalo i le larulangi. E iai le teimi. E umai le whao ngā ina o le ipu. Amen. Ai pei no uta ua le teimi o le whanu. E le teimi e lau bua i lau wipu. Langa o le ute leo langa e. Lea ngai ma whai ngatā ma whawhi tau. E au na tuli i le mia i o le whale o le whai po mea. Amen. Ai o le o ngā lai a mai ina. O le ipu o whapena o na le whao ngā ina. Na tia i whafo. I le wha malama le no fo ai le whai po mea. Ia ila i whafo le ipu wala ua. To e whau e lo leo le ipu. Mama ia te ipu mea. La atai wha le teimi. A wale lava se teimi e to e whai e le whau mai le ipu. Ko e oso ai whafo. Vai te toa ba ai le ipu le ngatia i. Na la ua koe au mai. Koe tuu i lunga le mea tāmili. Tongi ai ma le mai. Inga ia vandenga na vai vai. Koe wha umai. Koe wha umai lo lea le ipu le. O le ata leo oe ma. Amen. Koe apa mai a le tua. Na tanga sala mai. Tanga nau mai male anga. Amen. Ai toi apa mai ale atua. Ai le tino tangata o lona alo e sawea. Toi sawa i nei le larulangi. Ai le ipu lenga tae mala i nei larulangi. Toia. Toi feia. Toi faa toa. Ina ia. Faa ngā ina. Ma toi faa fo iatu i tā ua. I le na whaia i tā ua. Amen. Isa wa popo so alo. Ana ia le tua. O mana tua vole le tulanga pe ona ile para u ia fo yo. O so. E mina na o tamaro ia tele mai le na mo. No wa ai tu. O le o filifilia mo lo ngoi. Se pe fo sa na tu pe ona. Ia o tato oi. Le fo le tato ma le lepe ma tua lau fa fonga sa mo i lunga ao le tua pe sa no le au ona nei ia o fida ma lu tau ma ti nga le ola nei yo le e ma fu na ta ia tai ta mana tu fa ta la ta vita wa ato tu vale le tupu ma wa o so fio no mona le ma to no ma wa to tu vale lo no mona fa pe foi le ta la e fia pa wa tu wa yo le le alta pa u au yo amen na toi fa mau popo le tai pu pa tai se flo sa mo e au e te o so foi lisi me e te lo e le toi mo mi e ma sai tai le le alu fa pa u au yo pa ta la ta vita
e le leo no po watu au yoma lo po watu limo tangata Amen. ya no la so tu le Vì lele io tanto pa ua i ao yoma. Amen. Tanto te olai. amen Tanto te mapu yai. No wai foi lo file mo ma tanto to file mo. I ao yoma. Awa tanto te pa ui limo tangata. Nea ngai babe ai ona. La fole te fala au aso. Ma mai leo le fai upu le. E balu. Wa au mai a fo i le mea ia kuresa. Tupo peresia. I le 5 o meterika le tausi o loa. E sere ngā nei o ngā ruenga le tangata le o meterika. E ia tausia ma vama. Ai e tausi o loa. So o le tausi meterika. E vama ai le lei o loa ma avio o lea. Te lele ngā ruenga le tangata le sa fai. Ai faita wina atu pa mai na faita wina mai ia se pasara le ali isili o yuta o le singoa le o pa o le ingoa le o se pasara o le ingoa kale teia o pa amen o le wingo le ingoa le se pasara o le atua le la e puipuia le atali o le winga o le ingoa o se le papo ia se pasara o le la e puipuia le atali o le ala o le sionga o le ingole o se le pape i le ingoa kale taia o papolenia o le ingoa tuai lea kale o papolenia o kalitaia e tau le ingoa kalitaia a le ala foi tauina i limo o e foia se pasara pa nanga o ia leo le ali silio yuta o ia le la tofia malona le io o ia le la tofia e taia le falanga mo ma mai le o le fai tau a faile nei o ia mea o ta noa a au lo e toru se lau toru se furu a toru se furu ta noa auro o ta noa a rio e afe polo e lua furu ma le iba o ipu au lo e toru se furu o ipu a rio e au pitoane ipu sili e fase lau Male se fulu o isi mea iafe. O mea uma o aulo ma a rio e 5. O afe male whālau. Na ave ina e se pasara. O ia mea uma whaatasi. Ma tangata o le tāwheanga. Na ave ina e nai papolenia. I Jerusalem. Amen. Ta e me tamau ainga lea e o ata foi lea ua ia me o mai ia le mala wina e foi na lofa fatale nei nai ita tele ele me alofa fa to wina ale fesili o whaongaina te tau usta malona va tele whamasino ai ore mana onga le tau o wha tena le lei te mana ia le tangata le o ma seta eu le lei ma ai le lei ka pena uma o oema o le tau si mea ale atua i le lalolangi le nei tātou te ia. O oe o le tau si mea tā te waaia mea lofa tā leni na tui na mai e le atua tātou te whao ngā ina ai i le nei lalolangi o tātou ia.
Wa se manuia oe ma se manuia o tātou, manuia o lo ainga, manuia o le kalesia, manuia o le ma le manuia o le atua sa mia ma tāpenaina mo i tātou. E sau whapopo so alo, ia ai le whaewina le tātou dao ai al tupu le nei fia ia e tala ai le tusia e sera ona na sia fai u mana e foi le pupu danga ua maluru aso ale haleluya ia i ai le tua o le awa onga o le wa e tafia ma ua tala taimi o le tua o lo soifua ma se ma ua ola e pule lama le tua e le taimi ya ai lau tafianga ya ai le matafia amen na to wo de ona e fa a o iai se me taua na fa nga nai lo soifua mo tanto wo la fa mai le tala tu spai o tanto e buli tanto a tanto taliaino Yesu ke viso e fai mali i ma fa o le meto tino na o e ma mua Yanga la tātou te le sau i ola e whaamabau. E awala i lau ngānuenga ma tātou ngānuenga. Yanga e fo inesi whai mai o le tele o le tātou ngānuenga e whaiwa. E whai eilo tātou awala, pētutongi eilo tātou awala i le ola e whaamabau. E le o fo i tutongi eilo tātou ola, no tātou wala i le ola e whaamabau. Po le nofo anga i te nofo ai le lao ai e le tupi. E le o tupi. O le tali tele o tātou ngāluenga e whai. Nā ngai le aia se ngā se na tele le na ngāluenga, i lo na ngāluenga maea. Male ato o toa nā whio mai Yesu, nā mō oe moa, o lo na ola. Na su oe mā, amen. A whia nofo la i lao ai ele tupu. E te taula na abe se tā avio. E le te tongina. Leo lai wha ngau o le mea foi na mai aleni. Ai ai lau ngā nuenga e whai. Cost you. E ai lau ngā nuenga e ai foi le manga. Tō fia oe bia ipu filifili e tua mo lau rai. E ai lau mea lofa e ai foi lau da aleni. A le fisili. Amen. Mamata ta o i luma o le atua wa e le tāwhianga e manie le pinangalo le atua i le paongaina o le nalofa ma le tāleni ma le ipi i li ai oe mao o le ipu filifilia mo ia marona mao ia manie lona pinangalo na manie le lei pinangalo o le atua i lea ia i le tuku lea poresa na te whaafoisia lana whanau, i lona lau ele, tofale e pei ona filifili ai lana ipu filifili ai le nei larula. Apena foi la oi. Amen. Sa moa, ia o le tātou lao, ai lea o le tupu le nei e fia. Amen. Ai, le a foi se leo ua, le tau tamali i lau whaafonga anga, ia o le mau masani ia. Amen. Le lao le ao i e lau puata mwhainga. A le whalo le atua. Awa nano oi. Awa nei whano i mau. Tātou. Ola e wha. Awa nei o tātou wae i le afi e whaamamang. Ia lau tā whianga. A e nā whianga. I le ola wau. Wa sa mia ma tā penaina. E le atua mo i tātou. Ni a manoa ia tuina so ia soalo ia na te whae wina i tātou ia e tu sai mali tātou po kalame tātou talo lo mātou tua whawhitei tele lava amen lo wama le lei whawhitai a ngānga ia au e lava e ana le upo me tu sia a tai lo wama le lei mātou whanongo foi le ngata foi lea ana foi le kimu o se le mo mātou Tapi mai foi ma longo o sa e fata o to ai o mato to fanga
Mato mana tuna tuai I tau mato wola o nei le ngala. Ta wola wo fio mai mato mato. Mato te le dole tengi, fio mai nei, po tengi nei poa, fio mai Yesu. Sa uia le tangata mo o malo malo e whanongo whawhama I la upu mo fia e whanongo. Le leide tua ia o atu le mana o le alama upu ina I o atu tu I me fio le lola. Se tafo whawhama mai ei o tangata Samoa. So se tangata wāma lama I lengi I ei o nei. Whamne mai le tua nei po, o na whai ama nei, le lau whatumunga lau whauma. Ngata po lola o whatonu, mai kueta, Ia ila wanga le leila wha marolong ia poto man. Ia ngale mai nei po to wha marolong ua tunu umau tangata le ali ie ili ne fo itua le atunu. Ia anga le lei maturi a frotelo lo blofa matuola o whanu fo I matu kai finale le afa kai au o hi ngalawe fo ia ia. Suapo Yesu, amen. Ia mi ele atua te atu tanto sponsors. Te atu po I le CEO, ia ua po le intini aino nei po kalame. Ia fo I pea matu mau ia te ia, lona vi inga e whaavau. Ia mai a te ma ua mai Wellington nei, ia ma te whātou whāsoi fuatu, ia via nei a fiafi, ia whāsoi fuatu. Talofalava, Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places He performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize He's no longer here because He has risen and He is alive and He's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in Him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa antu le fiafi ngo su ala ulu le fo matamu I sa longa I fo fanga I ampalauli ia ile te sanga e tasi le lua afe su fitu male se lua afe su valu ia sa ia isa no malanga tua I sa la elu sa mo la tunu pele o te faftaile tua na vano le lei ia tonu fo lo ia te oese la ngona fa pena na e fia lu pa ia pro no le tua ia ele se taimi po e talo fo ile tua mo se taimi ia le mi le lea lua afe lo lima lo fa pena na ia fa mo le tatu malanga ia fa te fia malanga mai lo ainga pe ai se moa o te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo vai le mongo olive ia lo ia il perfetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo ile la lolangi nei mai o le fio mai o ia ma tu vai on au le mongo olive e fa fia ngai male malu fo ile samo a fia I loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai o le atupu foi ia lo no le leile tato te malanga tu ai ia Israelu awane ingalo ia te oefa mnianga le tua ia o lo tatia yo talima ia ta uala volo ia fuanga fa so tai pulenga tato Global Kingdom TV ia mapuki lo so va awane ingalo o se fia na telefone no nei tangata ona le tasi se site lo va pena ona tala no matus pa ia tau sanga malava ia loi malanga
ro whailoa mai ai le au la tau o le whapena archaeologist o na maua le vaenga ma le vaenga o le mea na fia i le nganga ma misia i nu pa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo to e tūl maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu o sanga ia lo fungia le tua wha ia fuafuanga ma plan mai le nei taimi se ia o atu le wha moe moe ona o Yesu. God bless you. Bye. Hello, Talofa Lava, Pulavinaca, and Shalom. My name is Deborah Tuimbao, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salam, Talofa Lava, wa paanga kato Global TV so se tolera lang. Ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa. Ia ole lua fesulfa na o malanga isala elu. Ia e sel tau so o logo ole atua. Ia o se mesa famoni na ia ole te la mea le nei uma ai o se o le maungo filua ingale na tatalo ai Yesu Keriso ai tu mai ia dia ma mo se desi tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa ia le tu ia awalo fa singo manga fo ima ile o mai male fa ngai ngale tu nganga luenga ai o lo sila mai mo nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato Global TV ta sang fo ia fio mai tala mai au ta o lo so te o le tua fa o lo talo le tua ai mana ia fo o te soli fo i au le tua sa fa malanga lo ia ke te to ne mo finish fa monang ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Keriso. Amen. Talofa Lava and Shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah.
whaatalo whaatu pa ia manu malu Samoa, ia o lo wingoa o Ioelu maninoa. Ile tausanga e lua afes fuluvalu. Ia o tausanga le na tatala i ele li isa manoa o te malanga atua i Israelu. Ia o se na whaatu puina lava le fia ma le oli o na talitonu e se fole whaitau le fia o ngā le atua. Ia e se fole vainga ina uahalu ma vai matu lau ele. Ia tele lava ni luitau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vai ai le vai tafe o Yortana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa whaatino ai la mātou baptisonga. Tō tele i mātou 50 wha i mātou sa whaien mātou baptisonga i sunga foi whawhenga inga peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai i le atua, le iawa noa tala mai e le atua, ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia o lo wawa noa le lei lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le awa noa, ia e whai malanga atu ai, o no le swafo Yesu, amen. Talo falava, o lo wingoa o e seta wapsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le neia manoa o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i atu oi. Pe a whai o ia te oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le neia fiafi o te fia whaasoa ia te oe. O se filifilinga tonu, ma le ame o tonu. I lo wo o atu iai, o le a e iloa ai, pei ona o wo o iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i fo ai lo uloto, le i tioa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Pa ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo talia Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fia asia, e maua lo wa manoa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, i le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le swafo Yesu, amene, ma amene.